Yes, reka twongere tubahe ikaze muri update ya z'aka kanya, aho tugiye kureba uko situation ihagaze n'ibikomeje kuba bikomeje kugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sahi umujyi wa Uvira abasirikare bakomeje kongerwamo, bigaragaza yuko deployment zahavuye zerekeza Ikatanga, ahaje ingabo z'aba FDNB bari barisubiyeho mu rugamba, aho babonekaga ko aba FDNB bakomeje kugenda baba bake bitewe no gutumvikana kwari kuri mu gisirikare cya FARDC ndetse na FDNB. Byari kuzihe mpamvu? Ni amakuru tugiye kubagezaho, aho turi burebe uko situation ihagaze mu Burundi. Ndayirukiye umukuru w'intahe ati usaba iki se sentare? Ibi ni ibyagiye bigaragara ndetse bigaragaza ko zone ya Minembwe kuba iri guterwamo izi bombe za drone ziri guhitana abaturage batari bakeya ari ingengabitekerezo igaragazwa na bamwe bari mu gihugu cy'u Burundi. Uramenya akantu kandi umenye uko situation ihagaze. Ku murongo wa telefone turi bwakire umuroko informa aduhe ijo nijo y'ibikomeje kugenda biba n'ibikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ni mu nkundi rero twanzike turebe uko situation ihagaze, ariko reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe, bityo mukiyongera mu muryango mugari w'abadahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nge muri kumwe kandi mugiye gukomezanya Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Berukana mu rukerera mu gitondo cya kare, aho wari urimo mbwira uko situation zihagaze ndetse n'ibikorwa bikomeje kugenda biba. Saha iyi ngiyi mu mpfunyapfunya ikirere cyifashe gite kugira ngo tuze turambura uko situation zihagaze? Ni amakuru agiye atandukanye agenda abera mu bice bimwe na bimwe, cyane nimba mperereyemo mbasha kumenya amakuru yabyo neza, nk'ahantu ajya kwirirwa mbaza cyangwa hari uyama. Ni amakuru ari muri Sud Kivu ku bijyanye n'imirwano ikomeje mu Minembwe, ibitero bikomeje bya drone ubona ko bikomeje kwibasira abaturage ndetse n'ibirindiro by'ingabo bya M23 ubona ko ari ibitero bidakurwaho. Tukajya muri Uvira aho amakuru agaragara ko operasiyo zikomeje cyane ku buryo ubona ko M23 itangiye kwibasira ibi bikorwa bya FARDC byo gukora deployment muri ibi bice. Turerekeza no muri Nord Kivu ndetse mu nce zasatira Warikare mu Rugabano, aho hari operasiyo iri gukorwa na FARDC ndetse na FDLR na Wazalendo muri ibi bice byabaye nk'ibitero kuri M23. Ndakeka ari ayo makuru ahari, tuje tukasa naho tuyaramburaho mu buryo burambuye. Yes, nibyo. Reka tuze turebe ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Ibi ni ibyagiye bigaragaza yuko hari ibikomeje kugenda byibazwa n'abatari bakeya, aho uyu Ndayirukiye umukuru w'intahe aho asaba ibintu bikomeye. Uyu ni General Ndayirukiye aho asaba icyo bashaka kumukorera ngo bamurekure, ndetse avuga yuko bamushoye kuko urwo kumucira rwo kumwica nyine, ndetse akanavuga yuko ategereje ibyo uyu General Proclame Bunyoni yiteze ikigogwe ngwarambye. Ahangaha baratangaza ko n'ubundi ivangura riri mu gihugu cy'u Burundi rigeze ku rwego rwo hejuru, ndetse bigiye bihabanye n'ibikomeje kugenda biba binagaragara muri ino zone ya Minembwe, aho bavuga ko
bishoboka ko ino zone ya Minembwe gahunda nk'uko twagiye tubibagaragariza bashaka kuyirimbura hakavamo abaturage bose hagasigara honyine bakashyiramo abandi nk'uko bigaragara cyangwa bigenda bigaragara. Impamvu ikomeye ni uko hari bamwe mu bagiye batangaza ndetse hano ku ntare za Mwezi Gisabo bavuga ko uyu nguyu bashaka kuba nawe bamuhitana, ndetse bigaragaza ko abo mu bwoko n'ubundi bw'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugeramirwa kereka abafite gahunda y'abadede. Ariko gahunda ikomeye dukura Zandani ni ibigaragaza ko zone ya Minembwe umugambi wayo ari ukuyikuramo abaturage bose bayirimo bakayiteganyiriza ibindi. Ngayo nguko rero ubwo reka tubaze kuri Frontline tumenye uko byifashe zone ya Minembwe n'iki kiri kuhabera, ndetse turebe no ku yandi ma axe. Bwana Bizima rero ngayo nguko urumva ibikomeje kugenda biba mu Burundi, binavugwa yuko noneho nyuma yuko hari habayeho kutumvikana, amakuru Zandani twabashe kumenya nuko leta y'i Kinshasa yari yatangiye kugira urwikango ivuga ko badashaka kugaba ibitero bya drone muri zone ya Minembwe. Ubona yuko byari byahagaze, ariko leta y'u Burundi isa nk'ibyanga. Ubona yuko abasirikare bayo yari yatangiye kugenda ibakikiza ku mikandara n'ubundi ibahanisha imbibi n'iki gihugu. Urabona yuko abasirikare b'u Burundi batangiye kwirunda mu mujyi wa Uvira, bikaba bivugwa yuko impamvu ikomeye yuko bongeye kugira akanyamuneza ari uko bongeye kuhabwa uburenganzira bwo kugaba ibitero muri zone ya Minembwe. Bwana Bizima rero ngaho duhide nido kuri Frontline. Yego, ibigaragara muri ibi bitero biri mu Minembwe ni uko birimo kwibasira cyane abaturage ndetse n'ibirindiro by'ingabo za M23. Ni ibitero ubona ko ari ibitero by'ubugome cyane, kuko ubona ko nta ngabo ziri kurwanira ku butaka ku buryo ziza kwinjira mu bice zakwigarurira, ahubwo ari igikorwa cyo gukoresha drone gusa. Ubona ko ziharasa ku manywa na nijoro ku buryo baba badakeneye ko hari umuntu utamba. Nta buryo na bumwe ku muturage uhari yabona bwo kugira icyo yakwifasha mu buryo ubwo aribwo bwose bw'imibereho, bijyanye n'uko nta gahenge zibaha kuko zikoreshwa ku manywa na nijoro. Rero utu ni uduce zikunze kwibasira cyane, ubu ziri kurasamo agace ka Karingi ndetse na Bidegu, agace ka Birarumbiri niho hantu ubona yibasiwe cyane muri iri joro ndetse n'igitondo cy'uwo munsi, ubwo ejo barasaga uduce twinshi harimo na santere ya Minembwe, uburyo ituwemo n'abaturage benshi. Ni igikorwa ubona ko rero cyateye uburakari cyane ku ruhande rwa M23, uburyo hitezwe imyanzuro iri bufatwe cyane bishyize mu gihugu cy'u Burundi ko izi ngabo zabo ndetse n'igihugu bwite, kuko izi drone mu makuru ariho ziri gusa n'izihagurukira zigasa n'izizenguruka mu kiyaga cya Tanganyika, ku buryo zizamukira muri axe ya za Baraka, ku buryo zinjira muri iki gice cya Minembwe zikoze kurozi mu buryo ubona ko zitari gukoresha ikirere cya Uvira. Rero ni ikintu ubona ko M23 ndetse twirwaneho bafiteho umugambi ukomeye cyane ushobora kuza kubaho kwirumura cyane. Ibi ni ibintu byitezwe bitewe n'ibi bitero bya drone biri mu Minembwe. Reka tumanuke muri Uvira. Uvira hari amakuru akomeye cyane y'uburyo ari ubucucike cyane bw'ingabo ziri kwiyongeramo isaha ku yindi. Ubu tuvugana harabarurwa ibihumbi birenga 10 by'ingabo mu mujyi wa Uvira gusa, mu bijyanye na deployment zo hirya no hino zitari mu mujyi wonyine. Ingabo ziri hejuru y'uyu mubare mvuze. Ni ikintu ubona ko kitoroshye cyane, ubona ko ari operasiyo iri gutegurwa ikomeye, ndetse ubona ko isaha n'isaha bategereje M23 ko ishobora kwinjirana uyu mujyi. Rero akaba ari nk'ubwirinzi kuri bo kuba harimo ingabo zingana gutya. Baba bafite icyizere biyumvisha ko nta muntu ushobora kubanyeganyeza bijyanye n'umubare na koalisiyo irimo muri uyu mujyi wa Uvira. Ari operasiyo ikomeye M23 iri kwibasira izi ngabo
kwari singana gutya ariko zitangiye gusa naho zitakaza kuko mu ntwaro zayo zari zimaze igihe zivuga ko ziri muri kariya gace zasetinzwemo ari imbunda zikomeye zigera muri 3 zibarwa muri kariya gace. Ubona ko ari ikibazo gikomeye cyane ko iyo operasiyo yabaye muri iri joro yabashije gusa naho ibakoraho ndetse ikabatwara n'intwaro ikomeye kuri uriya rwego. Ni ikintu gikomeye rero cyabayeho kuko na masaha agera muri 4 y'ijoro guhera saa 8 kugeza saa 11 z'igitondo, ariko ni inkuru igaragara ko byanze bikunze haguye abasirikare bikomeye cyane kuko nta muntu wigeze amenya iyi mirwano icyari ishingiyeho kuko ni imirwano yarumvikanyemo imbunda zikomeye, amakompora menshi, ariko bikaba mu masaha y'umutuzo y'ijoro. Abaturage muri Uvira ndetse no mu nkengero zawo bikanze ko byari bizwi ko ari igitero gikomeye kije kwinjira muri Uvira, ariko yaje kugaragara ko ari M23 yarikoze operasiyo mu buryo yashakaga kwangiza izi ntwaro zari ziri aha ngaha. Ubona ko ubushize babyinubiye bavuga ko imbunda bazishyize mu gace gatuwe n'abaturage, kandi uzi ko izi mbunda kenshi iyo zirasana n'izindi icyo zikorerwa kenshi ni ukuzangiza kuko ziraswa n'izindi bingana, mu buryo ubona ko rero byari bibangamye cyane ku baturage kuko kano gace habaye nk'imirwano hari abaturage bashobora kubigiramo ikibazo. Iyo mirwano yabaye amasaha agera muri 4 ariko byarangiye atakaye abasirikare ku mpande zombi, ariko iyi ntwaro imwe ibasha gusa naho ikurwayo ndetse n'imodoka yayo ku buryo ubu FARDC yayivaye mu mibare y'intwaro yari ifite ku gihombo. Ubona ko cyababaje, ariyo mpamvu yitezwe ko isaha n'isaha ashobora kuba imirwano mu buryo bwo kwirinda ko hari indi operasiyo bagabwaho ishobora kubangiriza cyangwa ikabatwara intwaro muri ubu buryo, nk'uko batunguwe cyane n'iki gitero kidasanzwe cyabayeho mu masaha y'igicuku. Yes, nibyo Bwana Bizima, biravugwa yuko n'ubundi iyo zone ya Uvira kuzuyemo abasirikare. Abo basirikare bari mu gukora iki ko batari kujya kuri front line? Ku munsi w'ejo hari abahavuye bajyanwa mu bice bya za Katanga guhangana n'uriya mutwe wa Mouvement de Ba Katanga pour la Libération du Congo MDKSM. Bivugwa yuko n'ubundi iri huriro rya AFC risa nkaho ryateye bombardoma ryari ryabayeho mu guteza ikibazo gikomeye mu bwumvikane bw'aba FDNB n'aba FARDC. Uku kwiyunga kwa FARDC n'aba FDNB twabikomojeho, ariko se wowe mu mboni zawe kuragaragaza iki cyangwa kurasigura iki kuri kote yawe Bwana Bizima? Kiriho urabona ko ni ikikango cyane kiri kuri leta y'u Burundi. Bafite ubwoba ko uyu mujyi wa Uvira ufashwe hazabaho kwihimura ndetse no kugirirwa nabi cyangwa se guhemukirwa mu buryo ubwo aribwo bwose bujyanye n'imigenderanire n'uyu mujyi, kuko uzi ko aribwo buzima bwa Bujumbura. Rero ni ikibazo ubona ko u Burundi bufiteho impungenge cyane ko uyu mujyi wafatwa, ariko babuze igisubizo babona kirambye cyatuma habaho gukumira ko uyu mujyi wafatwa na M23. Ariyo mpamvu ubona ko ingabo zirundwamo mu buryo bwo gusa naho bakumira cyangwa bereka M23 ko hari imbwe bikomeye, ariko bagatinya gutangiza imirwano cyane kuko ubyibuka neza ko mu minsi ishize ko bageragezaga kugaba igitero cyababayeho urakizi cyatumye bakangarana ku buryo ubu ngubu bazi ko icyabaho cyose isegonda cyabaviramo umwaka wo gutakaza uyu mujyi wa Uvira. Rero nibwo bwoba buhari, ubona ko babuze amahitamo, ahubwo bahitamo kuba baharunda ingabo ndetse mu bice byose, ku buryo usigaye ubona ko buri nzu muri Uvira kugira ngo ubone aho uhagarika ikirenge uri umusivili bigoranye cyane bijyanye n'ingabo ziri muri uyu mujyi wa Uvira. Yes, nibyo Bwana Bizima, kuri frontline umbwiye yuko hari imbunda yafashwe. FARDC irimo irakora iki nyuma yuko bambuwe iyo mbunda Bwana Bizima? Bamaze kuyitwara nyine ku ruhande rwa M23. FARDC ubwo icyakurikiyeho mu kumara gutakaza iyo mbunda nuko hari amakuru ko hafashwe ibyemezo ko izo mbunda zigomba kuhava, ndetse
na komanda ushinzwe iyo operasiyo ashobora no kuza kubizira kuko hatangiye kuzamo umwuka mubi, nibwo batangiye kubona ikosa ryabayeho, ubwo wabonaga ko n'abasivili bari babyibajijeho uburyo ifata imbunda zihenze ziri ku rwego rwo hejuru muri operasiyo zose zibera muri Sud Kivu cyangwa Nord Kivu, warangiza ugafata imbunda 3 ukazishyira muri Kiba hariya mu gace kamwe kandi ari imbunda zirasa bimwe. Ni ikintu ubona ko cyarimo ubujiji, ariko FARDC ibonye kuriya operation commander itabarwaho ubugambanyi nta kindi. Ubu bivuga ko byanze bikunze ashobora kuba ari kubibazwa uyu munota tuvugana, kuko ni ikintu nawe ubwawe utakwiyumvisha uburyo cy'imbunda 3 zo kuri uru rwego zajya muri biriya birometero bingana kuriya hagati ya FARDC na M23. Yes, nibyo bwana Bizima. Rero reka tugushimire kuri update isha utwapdatinze, ndetse tunabwira abakunzi bacu ko n'ubundi uko ugenda ubona update ubwongera ukatwapdatinga. Urakoze cyane. Namwe bakunzi ba Kigali Real News, reka tubashimire, ariko mboneraho no kwihanganisha bari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.